itu mau apor pen lo te alam le kumar ma puta ne ninje derji muthe isi alam bangke nili phan patai ke thom lo pu hele pena pa abji phan supari kipi nange tham ne phan kumar lo pulo te nange toy bang kumar lo pulo te karbeng lo ma CM tuliram rong han ne phan patai ke thom lo thon ne phan nange toy ne pini apor ma the di ne live lesson risk hier masih ne ninje nang kok ini ninje ing tum te polo alam arji ding hoilo sita nonta risk o ne risk wo hormu bangke isi alam bangke false case na papi abatai lo thanga pro pawi pinten nili non clean sheet talong la defamation case pi ne suli bom ne la happy lasi efran ke ne corruption ku thake ne ingtonti ninje ulat lasi la kan ninje lo kulote alang banga chetin banga ne live risk puson se alang me thanga choma tha lasi kali ahok perala mangge anutin ta right do karbeng long ara ta phan kaninje pi ke athima ilita responsible citizen mati kodak ma kechok che hormu le kaninje do na right away kulote la le copy politics lo la copy democracy lo lasi any untoward incident ne la pen family yang wong dokok polo te la ke totally responsible tuliram long han karbeng long siam lasi latan neli nang li tumang do neli pini nang jai dunda nang ila so puthak la ke chupang lim apu thak ra nu ke ban porsi nang ni phala son alasan porsi ne chitin ko la thema ne ke teknolong son kupima teklong lasi neli kani je masi nang hin pen tala CM an kupini pachini son do nang kali neli pachini ke lalo ne non nang li tum pini pherek kyang no nang li tum thro kan se alang han pachini kang tung do lalo kumatna pulote apor inquiry pakuri ji pulote aku inquiry ta kuri nai bon ne tengte ne la so horbu bangge athema ke toybek kuma phanse ke toyma ke pima inquiry lo pulote ulai ji labang solan mentu long lo la ke arjidi hoi lo ningkan isi hinia prang lo ningkan isi hinia prang pusita nili non apiong mane la so apprehension bang thiong ong lo ne pheri phon mane so pheri phon tan bang donang kok lo athema non BJP leader tum bange banga pa tha mo hola inut mohon rong pita allegations pi party president tum siket tobe nang tum da dun thenglong party president ne pran phan che pheri piku party president tum siket ke toy mane ke theng ke chokone ne ka pati ka pa option pulasi mo alang li pulmate arun terang penchenglo aro ton teron to long ki pangchu don sing ter alang li hudan tai not police officer company son hang desi son claim today BJP ke kroi kre tum puke avila si la so putak me condemn lo second thing tum condemn bangke je iltum kaching honai manpeng ke thenai dr tuliran hong CM phanta je akoy people lo je ni phan ke na pa thi phan batai ke thom nang pa etem lu pula sila so muni ramen prabjin ben pini yang bong alang li jong theng koma munit ma jong se haw ha kule nil tum si panep ji non mat la son criminal ma pu non ma si action ni nep nang pu si ni tum si demand jong si paklang thek thek pulong the party ben si lang phan ke la bang ke itum ke case pina manhani case pi pula bang chokodi thi hek pana magalal alang ko itong sinipi pinadyan mo la CM tulang sa tay atay challenge ko sultan ko pinagway lasi lahilo pul laso criminal fan nepnang ku amen non pak alang li pulumati hoito alang personal ku mane enmity ko mane pen dota hai mane ko mama la kapati hile pen ke toy po amuni amen paklang nang pula ke alang li non alang li paklang tek te pulote la so pudak si nitu mangai manani case people alang ko an si paper media long si ninje lo mati lage electronics media long se padam lo lage lamso gali lage ko nane bahi long pen chethan hoy chethan joy program gali lake rat atheng no si kapang dak la si ko mada criminal lo malage ko mad hile ki ora bang kuloma la bangke prabjin pen alang li amen paklang theng nang jongo la hilo yo ni panang tera bang puno niltum si action ene la so muni ban pu niltum si panep ako jong se alang li paklang te mone hoja ani je ke pincong ngoi wa alam pulte lake alang li pan raso manani kes pi punin to lalo alam te mang
third party mate bong achi dong bong achi remittance bong achi dong chekan online ante hala banso atuma thampine tangna asam ni tade ko sam abi masa non ko ke la pusan ave lang jong si ke theklong ku pune pulong te lake claim nang koi authority pen jong si hiri pulo dang te le hala rat atuman athia lang tum kalili kalang lam pen apa cobai 420 forgery lo ma dilai ke jong si ahoga hakson kalipinda kalang peni pulde forgery la 420 tumal teme piju pane lake inquiry pene padu si claim nang koi ate kachong tu non nili phannu sa ko pene kam claim po poisa pa nang pinu ni kam long po hente nong po chongthui pone le 420 case lo mati la si lahai pen si tami tawli ponang kok po jong si la tum jong si claim bom pulong te kalili pulong te chok ko di to sa jong sina hokole